luar biasa. Pulen. Wah, gabus guys. Luar biasa ini. Top Marco top. Kita mucungin guys. Mantap. Persiapan nganco guys. Ini kita nganco bareng aneh. Babe Bulan TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share bareng Bulan TV. Bulan. Kayak begini guys. Nganco. Dari tempat posisi yang paling enak guys. Paling asik. Kita cemplungin banyak mana guys ya, klik dulu. Oke, umpannya udah sama terasi. Terasi itu wangi guys. Kita cemplung ke sono ya. Kita tunggu sampai 5 menit. Kita angkat ya. Ember kita pakai gayung, batok soalnya kalau perlu susah. Gabus kan mulai guys. Danau tempat yang asik, indah, refreshing sambil santai guys. Selaku kesibukan tugas kita ngancok alias nyerok. Kalau budaya menganco sebutnya ngancok udang. Mudah-mudahan gabus cantol kemari ngemucungin deh. Tunggu sampai 5 menit kita angkat. Itu mepes guys. Ini dengan angin sepoi-sepoi sangat indah sekali. Cuaca sangat cerah guys. Pokoknya mah bulan mantap. Kita angkat lagi. Hei, pelan-pelan. Oh, bisa guys. Kirap-kirap. Oh, turun. Coba kadang guys. Turun. Merah pakai gayung. Kalau pakai tangan tak loncat ya. Oke. Luar biasa. Kap. Guys, ini pagi sangat cerah. Kita ngancok bareng aneh.
BO Bulan TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share bareng Bulan TV. Bulan ini kayak begini guys, ancok nyari tempat posisi yang paling enak guys, paling asik guys. Nah aja guys, kita cemplungin guys. Jangan dapat banyak. Mana guys? Ya. Pas. Klik dulu. Oke. Bulan Kap. pelan guys. Luar biasa. Mantap guys. Bulan nih Bang guys. Kita sero guys. Wah. Mantap. Mantap. Iya bener. Lebar guys. Milot babon gabus. Babon guys. Babon mantap guys. Babon guys. Mantap nih. Luar biasa. Pulen. Wes, mantap guys. Kita nebar. Rekan kita lagi nebar. Mas Denny, mudah dapat banyak. Kita angkat guys. Wah. Mudah dapat yang gede guys. Secara pelan-pelan. Teknik dengan kesabaran. Ngejala atau nebar. Luar biasa guys. Lihat guys. Bentar guys. Wah guys, ikan gabus. Gabus guys. Pulen jempolnya. Pulen. Wah, gabus guys. Luar biasa ini. Top Marco top. Kita mucungin guys. Mantap. Yes. Wah guys. Kode bener nih. Kita pucungin.
Lihat guys, guys. Masih seger guys, mantap ini jalannya ya. Luar biasa. Luar Top. biasa guys.